Poštovani predstavnici medija, hvala vam što ste se odazvali na ovu vanrednu konferenciju za štampu, vanrednu konferenciju za medije koju smo organizovali u zgradi opštine Srbran povodom jedne veoma važne vesti za sve naše građane. To je da Srbran dobija novu fabriku na teritoriji naše opštine. Naime, danas, nakon sednice Skupštine, zvanično je potvrđena odluka koju pripremamo već mesecima, a to je da je kompanija Mikon iz Novog Sada kupila 9 hektara u industrijskoj zoni u Srbobranu, gde planira da napravi proizvodni pogon za proizvodnju građevinskih kontejnera. U prvoj fazi broj zaposlenih koji se planira je oko 200, da bi u nekim narednim fazama taj broj bio i negde oko 300 zaposlenih, što je veoma veliki pomak za našu lokalnu samoupravu i nakon kompanije Aluke koja je otvorila proizvodni pogon pre nekoliko godina u Srbobranu. Ovo je druga fabrika koja je u prethodnih 3-4 godine došla u Srbobran, a pri tome nismo imali nekih drugih pomeranja u privrednom smislu. Sačuvali smo sve ono što smo imali od privrede, radili smo dosta na samozapošljavanju naših sugrađana i ovo je sada prilika da otvorimo jednu veoma ozbiljnu temu u našoj opštine, to je privredni potencijal koji imamo nakon izgradnje brze saobraćajnice koja će spojiti Sombor i Kikindu. Naša opština će dobiti jednu novu priliku, jedan novi potencijal da razmišlja o novoj industrijskoj zoni između postojećeg autoputa i nove brze saobraćajnice, što je svakako veoma važno za našu opštinu, o čemu lokalna samouprava radi i veoma predano se bavi tim poslom, ali ono što je također veoma značajno je da popunjavamo naše radne zone koje imamo i koje, složiti se, decenijama nisu bile ovako intenzivno popunjavane i interesantne za naše privrednike kao što je to danas slučaj. To je veoma važna činjenica da sve naše sugrađane koji će imati priliku da se zaposle u svojoj lokalnoj zajednici, da ne moraju da putuju na posao, i radujemo se svi tome. Ono što je svakako najvažniji deo našeg posla, to je da obezbedimo privredni razvoj na teritoriji naše opštine i trudit ćemo se da nastavimo u tom pogledu i u narednim godinama, u narednom periodu koji je ispred nas. Ono što je također važno je da Hotel Elan ide u zaista jednom dobrom pravcu. Sada je u toku izrada projektno-tehničke dokumentacije za samu rekonstrukciju objekta. Kao što ste ispratili u nekom prethodnom periodu, došlo se do novog potencijala na teritoriji naše opštine, to je taj banjski turizam koji se planira, i dobili smo još jedan termalni izvor koji će svakako doprineti da se taj dodatni sadržaj oko samog objekta dopuni i da imamo praktično jedan sadržaj koji treba da omogući turistički potencijal za našu opštinu, a samim tim i zapošljava veliki broj naših sugrađana, da li direktno ili indirektno kroz delatnosti koje se planiraju na tom samom objektu i sadržaju koji će biti oko njega. Sve u svemu, jedna za drugom lepa vez za naše građane, to je i suština našeg posla, zbog toga smo i birani od naših građana da se trudimo da promenimo naše mesto. Naravno da ćemo se truditi da radimo na infrastrukturi i Srbobranu i nadalje, ali ono što je svakako ključno, što je od presudnog značaja da bi naše mesto napredovalo, je ta privreda i privredni potencijal koji želimo da svakako bude još bolji nego što je sada na teritoriji naše opštine. Kompanija Mikon je prepoznala tu našu borbu za Srbobran, za našu kuriju, za naš nadalj, i meni se čini da ćemo sa izgradnjom ovog proizvodnog pogona rešiti veliki deo briga koji smo imali sa nezaposlenim licima na teritoriji naše opštine. Hvala vam, izvolite, ako imate pitanja, tu smo za vas. Možda samo nešto, šta je opštinu Srbobran izdvojilo u odnosu na neke druge lokalne samouprave, pa je Mikon birao da dođe ovde? Pa ono što smo mi saznali iz razgovora koje smo imali u prethodnih nekoliko meseci, to je pre svega naša spremnost da učinimo sve da opremimo industrijske zone. Kao što ste videli u prethodnom periodu, mi smo mnogo radili na tome, izgradili smo infrastrukturu
parcela koja je prodata za izgradnju ovog proizvodnog pogona, ima već izrađen put, postoji gasovod koji je svakako veoma lako dostupan za novog investitora i ono što je za neki naredni period od ključnog značaja, to je da obezbedimo još jedan trafo koji će praktično biti još jedno dodatno opremanje za tu industrijsku zonu, ali u tom vizualnom smislu zaista smo bili možda i ispred nekih opština. Kada dođete na parcelu vidite da to zaista izgleda kao radna zona i postajete primamljiviji za investitora. Naravno da je geografski položaj bio takođe jedan od presudnih faktora da donesu ovakvu odluku, ali mi se čini i sama angažovanost lokalne samouprave i naša opštinska uprave koja je bila na visini zadatka i uspela da zajedničkim snagama dođemo do ovog rezultata i da budemo bolje od svih drugih opština u okruženju. Hvala. Kada bi pogon trebao da bude u funkciji, šta kažu investitori? Pa ono što je plan već za ovu godinu da se počne sa pripremnim radovima, to je neka prva informacija od investitora. Ostalo je sada i da se to zvaniči od javnog beležnika. Nakon toga ćemo imati još jednu konferenciju za medije gde ćemo izdati detalje i planove i dinamiku radova. Svakako ta kompanija već ima na teritoriji grada Novog Sada proizvodni pogon koji će se sada potpuno prebaciti na teritoriju opštine Srbobran i zaposliti naše sugrađane, što je veoma značajno za nas, ali isto tako i njima je u planu da što pre završe sa celom procedurom i da što pre krenu sa radovima kako bi nastavili sa svojim regularnim aktivnostima. Ono što je takođe bilo važno za našu industrijsku zonu, to je širina koju smo imali, dakle 9 hektara raspoloživih i još čak imamo nekih parcela koji se nalaze u samoj blizini, koji će biti svakako predmet daljih razgovora, ali ono što je bilo značajno je da su te parcele u vlasništvu opštine Srbobran, te je bilo veoma lako razgovarati i pregovarati o svemu onome što se planira i o onome što su namere